Mame ma akwaba emfa umbra Ghana insem TVGH so wofre me adwoa searching. Asa app we so nipa da sori nipa ni ahoto. Na Ashanti region for mo se dey. Ya da sori agingi gagalo fo yi. Nyame aya adom. Single man fo ye nyame aya adom ye nya feeding fee. Amomo makosko ye ba badwen ye ho. Mo Ashanti region fo. Dada dey nyina afa na mo hu say NDC in 32 years in government. Omo nya hwe mam. Na mo de na mo je fi omo. Na Ashanti region so de mo nya be fo na mo be bisu. Omo ankasa omo World Bank mpo. Omo version ko hoda. Ade omo de ko ne bank mole. Any akplay some any magi. Ni pan na ya pete 50 Ghana money pa. Na nipa di akwadi ne mu ato aba. Ohompo development nko ye World Bank na nkasa na omo je omo vote wo ho no po development nko ye since omo papa jeje time ebe sinne development nko ye na mo abontin so for local bank for a rural bank for o pa be tira se da kabila be dwi bo na mo fi sese mo di telescope mpoko sisu wa Ashanti region na mo so mo be yen hwehwemu mo be hu say 32 years in government by NDC omo nya hwe ma Ashanti region ye because omo nim so omo vote bi eni ho ohonom no nipa baako pe na wom na omo vote ma NDC ntia ya me hu sade no kwa na makoma mo fi sade frefrefo party frefre besin yankodon party no omo ankasa ade papa be na wom Sam George kasaye ni ngo pram o se na nado besin o be stopping but this is the third time 12 years in government until for development in Kwanukuru or you will be crank by this time na yes on enable because as a communication director there Emma usa your boss Emma your friend say MTN kaisa by this time because can one ye bi code sika nyina wedi nye sika ketwa na wedi ewo ho kai by this time kaisa oye bibi ma ngo pram na migusu bo mpa say that ye di ballot box be say o say nkoto aba MPC ni nyina ye beji seat no sana ye gi ye no musu beji ye no ye beji ya nhwekora ba kokoro mu nya wo parliament house ye mo kwan no mu ni embetri debate what I say just say omu president kura be ka no kura de bi o no mu grassroots omu tiktokers na omu antna class 1 kura sefo no abe woro dross fo asefo ade omu papa woro dross ntini mba nyina so de nnenne illegal Bolly Van Dam na asefo come on kwatena ase Ashanti region for na mu fi sede omo starting project bia wa Ashanti region na omo ewie enye hospital pe Ashanti region na nkasa no NDC fan nsa enka one project a we wie da oya na we JC kwan mu na MPP for ya beto aso omo sorry omo say hospital fair na na do buy we wie hospital na ye wie ye di TV si ne niam egum ama MP muwa efi parliament house abehuru eyi ye friend say gates ewurem gate ma wo so mpini ma ne nwurem mo nyinara mo opretwa na ho efu mo nim sa taxpayers man na ediye na NDC party na nkasa dua boda so no me party ewo mo se niam bebre sisi na omo de omo ba na ye hei ai na agi bebia pampamu je ni fikese mo abawa omo fro ye de dansan kakraka obewura na je ni nko not seen the show inside NDC for gold concession for Ninu be massacre ya junted 11 years ago, 12 years ago. Junted in Soto your catcher say or fan naba. Ama na betiti gotter Satan no be any Ibrahim Mahama. And no di cast be see or so betiti gotem. A real chireno. Ya o Jessica wa Ghana by why they chain a Juma for can so ya my free. Or when I mean was a chrono starting. A ya munko history munko NDC history book munko to fanya debates. Munye debate. Sa papa na oba Adum TV so wan no. I applaud that man. For you communicate ankasa. Wo wura mu. Once we ja for share quote o me phone o munye hwe. Sa so na ba ko betena ho na palugudam. Na brother saka kawo. Na koka palugudam as. Ko susu family. Toilet row family. How ka wanu tumna. Baba kat palugu dabasa. I just said they have nothing to show.
Dining hall prophet in Sumbi Hospital. Martin was Yazamoka. Yayan bie. Or no Yasada Jeremiah Yankobi. The most useless MP. No, your friend is say, Sapapam. What? Just say, NDC has nothing for Ghanaians. A year midday, say yame, I'm more papa wa magana for Subai. Anka by this time, dollar, anka Ghana is stable. Anka gold ne be abeka. We are businessmen. You said Nanadu and Bawumia in 8 years. Okra na ye me yan, opo na ye me yan. Omo anya hwe. Nso mo timi di Ghana ko 8 years. Ehwe yemba. Ehwe yemba, ehwe apim for free. Ama yemba nko school. Yo munka ye September. Say September na resource ni bibia be pie ankwala ni be ko school. Ai, Aruna Idrisu. Onyeska. Enko show obi ba. Nti mo amomba no be ko first term September no. Mo mo me de no SS2. SS2. Eyi sika na metua ye friends en. Hostel fee na metua. SS2. Obi ani o be hwe obi ba. Free education ye. Nso na nado afire in 8 years. Ama sa free education product no. Ebi mo awia ne, awie nursing. Na nado nim se yes, nkwala no be wie school de ombe ko training de ombe ye den no ombe wie school no say adwuma bi ye ready e no start say o si hospital no ba ye na transition na sana wo wa be fa utimi be catch us agenda 11 hospital na nonsense na 24-hour economy market na here 133419 enu na here 1 year 1.5 year down the line utimi nya hwe fa ho ye unhu bebi kura wo fancy concept nko a woni wo so na wo na besesa concourse egufie award giving people 1 year down the line ba wo yonku ba ye ne de less than 6 months getting to 7 months to 8 months na free education su first badge ko san kola ni bebi mu wo police ebi mu wo nurse ebi chese ebi mu kura nya flight ko abrochiri akoye edwuma hospitals over jingon of hospital be Dining hall prophet ni so won be onye ye pa ye be take over because they taxpayers money ye njimi ye nya kwase ampafo sa hospitals we and ko be won sana development be koso wo Ghana wo be won sana be unemployment be fee system no some unemployment syndrome ye de wo mu de mo prema mo gold concession fo ba ye sisa ni nyina e ma won nua no raf ni group akwase ampafo rastafo group mbuwa group some peaceful demonstration na mo sa demonstration no em say no anom ko no say da be wa odi hu beji mu no mo so mo ma jeje kas amo sori a ya titi mu ne de ka na sister bi nanim ai say mother sorry aboa any boy bi say wo pese wo ye ade say wodi di mahama atam na e be chi ba wo me be ba mo uska mo president na adwenye adwuma what I say mo president na adwenye adwuma say enso Kevin Taylor so tena abrochi ne kwa na yere kitchen no odi atema busu ne yechia ne ka ya de ne ban so a ye bɔ ne ho ban sana maame a wo maslokwa wa ba ya yese achen ya nchi ni o maame no ne president ne wo power Ghana for mo mamo ni da mo picture ye de ne kwotu odidi obi anu e be chi no me se akire so ape so kra ye house arrest na e be man o nko bebia sa asemo ya nko si hwe because woman him say you were enough evidence against that woman. Nti mo mamo ni nda ho. Esi a hospitals na esi ye ma ye ni biri na ye bie ni nyinara. Ye bie ni nyina so mo nkwamenhye a esi ye fa adwuma fom do mo ntue o mo kakura na nurse fo no koye o mo adwuma. De bia me kasa o mo besua adwuma. O mo awie wo school. O mo aye wo book mo awie. Se so mo ba field. Cause afa no mo ni nipa. Afa no be hye nipa different. Mo ni nipa be yi insa o wo so o mo be kasa. Say ube yi sanitation no aba local government. Who yi ba local government less than 1 year 6 months ni dia na aba flooding. Adie no nim ye nipa no abeto so why or ye to aso ho no ntu aso. Na wo dia na de bia launching. De bia launch adeda da bia na wa be change din so change enye adwuma. Wo change enye adwuma. Mo se ba wo me ane na do mo anye hwe so mo use Ghana card. Mo se ba wo me ane na do mo anye hwe. And so GPS address system mu use meboa nyame hu Bawumia is going to be a president because he's already a president. What you mean you should one thing I'm meboa the whole Ghana there. He's already a president. Drone a one krofu bebre is already a president. Now momo president e dey no man why
mo vice president no kura ye hunu Madam Mook ye hunu eyi ase contractor ye hunu Onyame pese. And he said, this is the political party that Lord desires that he will put Ghana under its control. And if Ghana would hear it, and they will work on it, Se ombetie na omotu nwana monwa meshira ti so man na ntie ne entu hwana monwa obadumi oman no nyame asem nie concert party we first stage ye be ko second stage wo kwasi usu wo adwuma ye what for how kesi ato ho so na me se wo de wo the end of your life wrong la walai wo se wo se wo ya ahantan na un change free set bia na wo mu no na wo so a wo obo ho asafo hene na wo di nyame din wo gu nyame ani monyam ase wo tutu nyame ani monyam ase na wo bre nyame ahode ase na wo gu nankopon ani monyam ehu fin twan yo kwasi medie makade ya kyerɛw opa fa ompa jai medie minia no me bɔ kokɔ kwasi sakyera wadwene kwasi usu sakyera wadwene ne mmere eni hɔ mam jai de wo ye no kwasi usu jai ade na wo ye no esusuanso beba wo so no efise wodi nyame din esai no ma wo gu nyame ani monyam ase wo tutu nyame ase sa dwon ye wodi na wo kikan wo ahyase wo anaka kire ense nyame ani monyam obi edimi change. Of course it is true. There is nobody on this earth betima change nyame ani monyam. Nyame betima sei oman we ewiase enne within seconds. Nyame betimi atonso ne within seconds. Nobody can say nyame me stop nso na woto no. There is no way. Either so bompa yasre na bia wa limited se bia wa twen ba se wo so sana you ntumi sana enti se nyame ka se Ghana fo betie dia. How possible say yen be se yen tie de nyame aka? How possible say nyame na so won no so obesi wo hene a yen be say yen pe yen ne hwan because wow tell say on obowura adwen num e change nipa adwen firi wo man no na ye na ekoto aba it is a sofo bi ketre wo say nyame emfa abato ho a na wonim de oka na wo de nyame ani monyam abere abefom enti sofo no ka sa no he is right it say nyame nim abato ho hwe e nipa adwen ti de wo kan e wa na wo de mo hwe wo be kasem bi of mo sentences na e de ba be wie say Baumia any MPP any namno so e person be say NDC for yenko e ba be wie ho yentie yeah this nation yeah boy sem and kwa na me yash se akuakuo bi ejina assassin fatro nan so ebiem any grofo doso nation kasa and they said, will the people of the nation hearken to the voice of and Crawford 9 and Quantan 9 so on my 2024 Anna almost a dear bobo say ti o man ombetie de nyame akan ye de no my dear kwasi nyame san nyame abofo na ombae na omo no obekasa ye no san hu nkrofo 9 foforo ana omo no edi abobo e kire se wo mo kra no abofo ne kra esan suro Ghana fo nyangopo na kasa wote na hinni na hinwa mu no osuro Ghana nyame na abofo suro Ghana se Ghana boy touchable Ghana for ye untouchable ye betime break bibia e kire wo se nyame na kasa kra suro Ghana for. Oh, I see. Why are you doing this? Why are you disgracing yourself all the time? And the other me say, "Aquano a translation. A drew her. I say, no, was our church as here
Because we didn't say ya. Na man for we be it. And on the other problem no. Say China oka. Say they make Kenya problem. But sa bro fun ya oka no. Ah man for tiase no. It pains me a lot. And na die nyame. Any abofo dia bobo say ye enti mi nyame. Ya fa nsem na me nyame. Ana me dia asoma asem na asoma ye nuanom mo ayeso. Ana me nuanom dignity ni ma dola nom mi ko hia no ma dola nom mi nyame masoma ayi dignity ri Jackie say ko kasa asem we na so masoma Jackie be ka wi a na dignity ni mu dia bobo ene ayi say enti o man o mbeti ni nyame aka kire wo say nyame ne pe ena enye ho afedie nkrofo nan no so gina kwanta nan so dia bobo say enti dia akai Ghana fo nti o mbeti die awo akwasi omienkotie obio God and do in accordance with the will of God. We wished that they would hearken the voice of God and do in accordance with the will of the Lord for the nation. I saw certain groups of people standing at the four corners of the nation. I was no like it. I'm more Charlie, no Charlie, no more Charlie, actually, no more to me. Yeah, man, may no use this hour. Teaching is number in English. We wished that they would hearken the voice of God